Alenyan lam kadang-kadang nak kauri mulut si pah lako menang sekitar dah kelama. Wartoh nu menang. Alenyan lam kadang-kadang nak kauri mulut si pah lako menang sekitar dah kelama. Wartoh nu menang. Tinu 70 ribu kali jupeng 200 nu dup na peng berea kauri mulut. Getung lam pagi ke dia. Alenyan lam bek pegat kauri mulut peng lepia. Kadang nak tanya kata ngai di luar ke kaya, titon ko kaya ya ju. Ia hek kejak merantoh nak kaya-kaya. Iji mukat bereh belah de, rupa ji lam bereh, na bereh. Itlepong ku imum, Assalamualaikum ku imum. Assalamualaikum dalam. Pajan mulut. Anggawap deh mang. Baklong lumol heboh. Aduh dapat ku imum. Ucap ke peh biasa mu kurban tan tira urang heboh lumo. Igan mulut heboh. Katanya ku imum. Panel lumo. Ku imum. Ledak berapa? Iyo lumo lepi ha ku imum. Munyo lumo lepi ya ben tuang. Entah gun hamasa. Alanya la mulut bek lam na tahrim urinang bek maduk-aduk nguragam. Idanyo biasa saya kawatan medike nya urinang kalih boh makanan lam hidangan budah lako yang tak hidang budah purmuh jak mano gerupuk pru boh budak boh celak cok HP sabah tingku senyak hojak yak gom dike. Manjut wam dike jut takut duh lain. Kadang abang muslim si mantan ron jamun. Kagua wa Jakarta. Nya bang le mah. Ya Allah, padan boleh. Jarah lah benar-benar. Harum manjut. Dosa. Alenya lam kauri mulut tegedi nak pegat hidangan kurinang. Pemukleh, tarik tabing. Belah na urinang, belah na uragam. Hanjek pasapat-sapat peran makanan uragam dengan urinang. Kop ya tu. Abih baitik masin meramah baitik gua macam. Nyon kemudian jaga atanyan baru gutung mulut li Allah. Baru gebi mulut rahmat li Rasulullah iaitu putra nujuk syafaat li Nabi. Buka wa ba'thad. Hai tungku pakan le matang na urung bungeh ke mulut. Kan mu urung bungeh ke mulut. Lahir Nabi na yang bungeh. Nanda saw mak bungeh lahir Nabi. Nalung pegah kara. Pupajan dah pegah yang lejak. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juzuk yang kedua lemboy hertuh 26. Anna iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis sumudep iklik berat ke dengar berat. Kadang nan dengar iklik kita telimum dengar kena. Yang pertama iblis iklik hina lu'ina. Di ketika iblis kena laknat ba Allah. Pajan iblis kena laknat di ketika iblis haitem sujud ke Nabi Nabi watenyan ke Allah gelaknat iblis. Yang kedua iblis ikli hina bita di ketika Allah keluarkan Adam daripada syurga inan iblis ikli. Yang kelaya hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblis ikli. Yang kelaya di ketika nepelahai Nabi Muhammad pakan ikli. Lahir Nabi Muhammad akan mengajak umat ke syurga. Sedangkan iblis mengajak umat ke neraka. Maka lahir Muhammad dianggap musuh oleh iblis. Maka iblis ikli lepah raya dengan lahir Nabi Muhammad. Ya, watai lahir Nabi ungkut ilaut senang. Cicim lam awan gembira. Binatang lam gunung ceria. Mandum makhluk senang. Lahir Nabi Muhammad. Tapi nasabah makhluk yang namanya iblis. Haname kalan lahir Nabi Muhammad malah ikli ubiraya. Nyokonyo mungkin kenebah je macam tinggai. Sehingga naya hanjik kauri mulut. Nya tak partai dawai. Nampom. Ya hirin longkannya. Tia mano bi kurang harum. Bu taguan jok kurang harum.
Bukan hana harum mana tak saya urang. Bu dah guna juk urang ke hana harum. Tapi watai kanan maulud ke harum. Ya ke. Tupung hana harum boh mana hana harum. Masak tajik ke martabak ke harum. Mungkin. Mungkin. Dan ilongnya hirianku dari banyak sampai dua karaya kuronyo sampai yang nabi tok bak ibadah. Ya berkubu bid'ah syirik. Lihat foto ulama binti syirik. Berkubu syirik, likin manyet syirik, kauri mulut syirik, com jara ulama syirik. Bahkan hanya com jara ulama karena mutiku nyotiku syirik. Urung semula syirik mandum. Idron dengku keh huyu, bek cocok syirik. Pusik pai mana bek syirik. Yang ke kibanda bukan man usudiat. Mana? Tapi lo yakin ini telimu mana? Ini dengku mana usudiat ini mana? Makanya kau duduk pegang ke. Urung syiklot yang Allah Tuhan muliakan. Walam maksud yang kelih ikli iblis gara-gara lahir Nabi Muhammad. Yang keput iblis ikli adalah hina unzilal Fatihah. Waten putun surat Al-Fatihah. Kibar rama Al-Fatihah pun kul huwallahu ahad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin. Nyan pada. Nyan mak ni cok iktibar bahabal malamnya. Berdi iblis keputusan Fatihah ikti menyamenan apabila na urang-urang yang sandrung masru' nyan baca Fatihah. Pruh lam iya, pruh ucung urang sakit, cok iya retik aceh urang sandrung, insya-Allah pulih. Hai tungku, ikamo dia lu rindang ko jai urang sandrung. Ilong Fatihah kan tiga, orang mempluh ko kunana ko pulih. Kon salah Fatihah, salah urang baca. Urang baca, baca tahu ada sandrungnya nanti. Temayang han tak putak kayak amak ulai gop. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz bikin bismillahirrahmanirrahim. Allah naikun kah sama ke. Urang syiklun ya Allah Tuhan muliakan. Wa ba'sad menyalam Al-Quran nadali kauri mulut beraya. Ushkuruli wala takfurun. Bersyukur legata kelon ken Allah. Bek tak kufur kelun. Putra tak syukuri. Hana nikmat lain. Hana nikmat indah dunia. Hana nikmat tanya lagak. Menyekan lahir Nabi Muhammad. Sama dengan lahir Nabi Muhammad. Nikmat yang begitu agung. Dalam ayat lain pun pegah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad terkecuali jid ke rahmat ban tigom alam. Lat batat kaya bataya merasakan nikmat hadirnya Nabi Muhammad. Hai. Baik, ho kalau nyon pindah pijayo nak tak. Nempat reuli ko tak. Ilo ko galak beglah yo mana. Tadi urusnya nak ulung teruyup dulu. Hai masuk ulung aki masuk ulung. Nya. Kupai kah? Kagak deh. Buka. Rumah lampu ke disco hai. Dekat rumah. Lahir Nabi Muhammad rahmatan lil ala. Bina makhluk mandum senang lahir Nabi Muhammad. Nyomak long tanyang badronomi. Hai. Irana mak ne mekawin kali mong belah ton hanasinya. Narindu nekane. Baik dah ke anak go anak-anak mi ada galak dah bukan. Buka. Ino ke 16 ton kan blub nane sabo. Nyan kiban bukan. Mi jatah hakikah dua boh kami lumol he boh nasinya bukan. Pakan senang hati lahir si. Tinya nyo syukur nikmat ke punan? Nya. Ge pura-pura tu nago. Nyo syukur nikmat bukan. Menang ke seun. Sok-sok dah urun drone. Igak ko jo kejap nak pedenggi-enggi long mana kuat wan.
Abu Bakar. Anak puma dengan naji kebolehan dia. Boka. Ulama saat menyamanan gara-gara lahir Nabi Muhammad itu nikmat, perlu kita membuat kenduri syukur nikmat. Dah kauri syukur nikmat, nyokuh kauri maulud. Kupu tak kauri maulud karena senang hati lahir syahaya penerang dunia. Siapa? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Di antara lain nikmat lahir Nabi dengar begitu, nyo pegak perubahan kampung. Lahir Nabi di tengah-tengah jahiliyah. Jahiliyahnya hudib kelompok-kelompok, hudib perte-perte. Lahir Nabi berdakwah di tengah-tengah jahiliyah. Akhirnya Rasulullah berhasil mempersatukan orang jahiliyah dalam Islamiyah dan mentauhidkan Tuhan yang satu, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya umat yang berakan jahiliyah jino ka Islamiyah, yang berakan hudib kelompok-kelompok, hari ini mereka bersatu lewat perjuangan Rasulullah.